soffocante, genti che prostrano il capo a riverenza, che utopie ci animarono il pensiero, e fu così che partimmo per Praga. Troppi paesi hanno un debito intero, lotta e rivolta contro questa piaga. Hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la revolución. Levanta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. Libero sfrenato, poca virtù, molta la disperazione. Povero è il popolo, povero e vessato, e allora liberi, lavoro e immigrazione. Ci sono uomini ormai già schiavizzati dal ruolo delle banche e dell'economia, mentre si affonda dentro l'immondizia del capitale e della sua gerarchia. Hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la revolución. Levanta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. Viviendo nuestro sudor, estamos comiendo nuestras uñas, mas esto no puede continuar. Pueblo, hermanos, parados no podemos estar. Luchemos contra las injusticias, luchemos contra la globalización. Luchemos. En pie, pueblo, a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la revolución. Levanta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. En pie, pueblo, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. Estamos viviendo nuestro sudor. Parados no podemos estar. Luchemos. Nalazimo se ispred institucije koja treba da bude sravnjena sa zemljom zbog onoga što je uradila. Pravićemo je. I ova ustanova iza nas treba da ide u stečaj. Da oni ostanu na ulici, da oni osete kako to izgleda, kad nema posla. Nikada radnička prava nisu bila poklonjena, zato se trebalo boriti. I to čeka i nas. I mi ćemo... Veoma značajno da smo se okupili ispred zločinačke organizacije Agencije za privatizaciju. Ja ću vas zamoliti da sa nekoliko sekundi odamo počast jednom velikom biću koje se borilo za radnička prava, koje se borilo protiv korupcije u ovoj zemlji, koje se borila protiv zločinačkog udruženja Agencije za privatizaciju Verici Barać.
Oni su uzeli svu našu imovinu, mi smo ostali na ulici, zaštitu od ove države nemamo. Jer niko neće da obrati pažnju na nas, da sagleda naše probleme, jednostavno zakazalo je tužilaštvo, policija i sud. Te tri institucije danas ne rade. Ne rade u interesu države, a kamoli u interesu nas. Budemo spremni da se borimo i da se ništa o nama ne može desiti bez nas sami, uradit ćemo nešto. Zato vas pozivam da budemo solidarni i da razumemo da živimo u jednom teškom trenutku i da je hrabrost ovo što radimo. Hvala vam. A cijela Srbija grca gladna i opljačkana. S obzirom da je svuda ista muka i s obzirom da sva privatizovana preduzeća imaju istu muku, jedini ispravan put je, što rečemo prethodni govornik, solidarnost, ujedinjavanje, sjedinjavanje u toj našoj muci i u toj našoj borbi. Kao da je pustoš prošao posle privatizacije, svi lopovi treba da idu na robiju, da se konfiskuje imovina, a ovi iz Agencije za privatizaciju na čelu sa Vladislavom Cvetkovićem da završe tamo gde im je mjesto. Izvršili su neviđenu pljačku imovine, neviđenu pljačku ovoga naroda, treba ih smestiti gde im je mjesto, a mjesto iza rešetaka. Samo da vam kažem, Zovnatica je lopovi su pravi. Tačno, gospodo, lopovi su iza nas ovdje gore. Da vam... Toga je ne branili smo otačbinu.